Zdravo, ja sam Stela Karl Ćosić, Executive Leadership Coach i trener. Bavim se razvojem lidera i top menadžera. Iako se sada bavim razvojem ljudi, moja karijera je počela na sasvim drugom mestu. Na mestu gde se razvijaju brendovi i kampanje. Kao diplomirani ekonomista maštala sam da se bavim marketingom. I ta mi se prilika i ostvarila 1991. godine, kada je agencija Saatchi & Saatchi primala puno mladih ekonomista, psihologa, kreativaca i dizajnera. Imala sam fantastičnu priliku da učim od najboljih, da učim od ljudi koji su u stvari postavili temelje advertisinga na našim prostorima, kao i da se razvijem i da sarađujem sa kolegama koji su tada bili podmladak, a danas su najpoznatija imena u ovoj oblasti. Imena kao Dragan Sakan, koji više nije sa nama, Ivan Stanković, Miša Lukić, Bob Živković, Slavimir Stojanović, Mićko Ljubičić, to su samo neka imena kolega sa kojima sam radila. Najvažnije mesto, odnosno najvažnija stvar u našem razvoju jeste okruženje u kome se nalazimo. Agencije su specifična mesta i u agencijama prosto morate brzo da se razvijate i da napredujete. Važno je da budete korak ispred vremena. Okružuju vas kreativni, inspirativni ljudi otvorenog uma i agencije su mesta koje se pripremaju za rad u bilo kojoj oblasti kasnije. Ako se zanimate za marketing, ja bih vam toplo preporučila da jedan deo svoje karijere provedete u agenciji. Agencije su u stvari rasadnici talenata.